Menim. Etabane sada, na mususu baby. Nanya diobi urubedani, nanya mekwansu na mehu. Bibia woni pressa bane senya mama. Menim. Teacher need. Menim. Ebrebia obusu na menim. Na o kan sebi edichere won say time changes. Teacher no kan no na nkura no ntiase. Na ono so onyambotre so obekire won ama wate won ho ase. Teacher need ye ejuma no no. Eti obie na no say menkura. Me sene mi jamwani me jamwani mi kuta chok mi kuta aba mi chamontuo na me sumamu na mo konsuo na mo bubuja na mo champempuro yesa na da biye beba samwati on selos Anyway, mami mu akwaba emfa ema Sompa 93.1 FM. Ena Sompa TV. Eho nyina no eye Facebook. Shannon so Sompa TV Ghana. Ena Sompa 93.1 FM. Eho nyina eye Facebook. YouTube no enso eye Sompa TV. Sompa TV. Bomodin na shia ye ewo ho. Maka chom se eho no na midi kan me messages no more. Eti aya na eho ehia me subscribe na me pa share na like enso ema unia entimi enhwe bi enne eye dwoada abusuafo no nan abo apa ho sima edu me hye dwumade yasi no enne biribi asi ewo studio ha sentini se akwasi ampofo agyenyum time changes ya me taboi enne enipa me ne no ebedi nkomo mete ade me hu ye ne se enwom no hyase na osu die na asi asemben na aba enu nti na me hye sa adwum yase owura no watie sumu a osu enne enkomo wo ho ye bedi nkomo unim sana menim de eya abrabo ye sua de ye fa adwene na wonso dibi abo kotokom hye no nso akosia ajewa kode papa bi me piesie eno no meni ne ho agro me pa chewo enne ono nso atenase enne odi sua hunu ebebrewo Councillor Bonsu the wise man no ene ono nso abetrase unim se edu dwoada bi ho na akra emu ya na eche se wato afa ha na waba abesra me ewo na menim so efra me na napoku ofra me Tofiakwa meje so dwumadi no Shannon so producers no eye Saki ena minister IBJ omo ena eboa me amamatimi di show yi abronemom ene ohini ni adaroma ena ene production way mensa akane din ne yeba abedi sa enkomo we medase se wagebre na wo frɛ obi aka che ne se na menim abadwafo atenase na de hia me eye se hyase for phone frɛ wo nua bi ka kyerɛ ne se join Tofiakwa ewo Sompa 93.1 FM Facebook anase Sompa TV Ghana na yemon komo sonko kwan so ewo ho ena ye disua hunu bebrew akosua transide nemom mamenko na mema counselor akwaba anwumre papa memo akwaba Tofi mejeso na ho te sen nyankofo adom boko ma me ho ye nyankofo adom menim say me biggest fan ba ko pa no onsi mi form kra ya da yankofo ase counselor na minimo eso ne yadri na minim na minim say ka brabo yes na ka brabo na won say Tofi mamenchia ya tifo nyina na ya hwefo Sompa TV no kwasem say Sompa 93.1 na abrabom no say wonnim bibia enya niwu dabi na mum say wobehunu no wamfa anya adwuma na ya niwu okay talking kind of Proverbs chapter 19 verse 2 or say it is a shame to have zeal without knowledge okay or say ayan guasia pass or pepasa or person we bibi na nimdia enka okay Tofi onyame obo ostro ni asase obo me no mienu na wonim se ne ma bebre ho a yenimu nti okay ena na humobro na menim okay uko Hosea says or say Sompa 93.1 no sacrifice okay an acknowledgement of God not burnt offering minua awo heye minua wutie ye onyame adoye ne nyina edidi ho okay
na so obetumi aso aba bebre wa abrabo we mu a ehia se wonim bibi okay na menim de aba se ebeboae amye nyina ya ne abe ho so se na menim de nke mfa nka asem so e ka abrabo medase councilor Bonsu eno no na menim ota de ka asem a aya na obi si asem we de asem o nanso yesua de hwe abranti amachire de ka asem bi o se abrabo etisa power se obo animu na enya woda na wadane akire nti obramu no etoda eniema bi di wanim baabi ade wakopie no esese nchiri masua biribi firi mu na aboa da bia meka me se eye den na Moses ayade nyame se me pewasem bad metwato eye den ena ohini David ekum Uria fa ne yere sa kun no ka ho nyame se mema Nathan ba be yi waten oyi waten wi amesa atworo e de ato ho ama nchirima asua se woye bema hwe no wanko obi yere ho e kire se nyame wo sentia sa niema ni nyina otworo de to ho ye wo niema bi wo ho a wanhwa nka baka se wode nyame ka wode to baby a na wa mana ma baabu mu a senken ha adwene but no person ne yesua biribi firi mu ntia enti na menim aya disua ebetumi aye anigye amawo ebetumi aye arehosem amawo number no aye 024480 9641 024480 9641 eno ena wo befre e de afaso na ye ne abonkomo Yankopon ya adoma ochena meni abrante ba ko a ogye ne home na wo kurei mu enso ebehia na menim so menim sa komo ho menko akosia ajewa akode ho na yemfa hunu emfa emrew pese Tofi na ho te sei me ho den pa okay kidi o sha me fe ma akosia no aduma kwa me da se na menim na mom na menim no ye wosua hunu okre pacho ene mom ti sen na otwe yo Tofi me da se enu mom ye boko e de rade ase free na no adwade etwa mu ya ye hye sua hunu ase no eya me de pa se na no ya wada obi ahoma no tumu ade hie bi no freye ya won mo ka se won mo hia bibi pa e de afirim na se nke betumi kura no a anke emfa ngu drive na nka won etie eya me de pa e wo we kire se sompa ba ya ba no yen nsem a ye ka ye nuoma hodo e de ba no ye tiefo tie na Tofi nim se enye radio bia e na won mo ka asema nkrofo tie dabi ejisi ye de program aba na sa de hye mo frɛ na won mo se recommend nuoma a ye nya kora no a na se na ena de no de Tof wonyomo ana wo boye emre dane no ase wunni masemu a me de ba akosi asame no hwibo mu so ho and I'm so bad dayo okay akosi meni matiefo ne mahwefo nyina aye krado yetio medase abusuafo yansanso makwa babiem akosi eje wakode ne medin yansanso atena se eye na menim suahunu ehye na menim dwumadie mu ewo sompa 93.1 FM so na ebradu so emepese se wunyanko Facebook ho anase YouTube ho no mu a na wa ma ho aye ha na wakone ntem so yen Facebook no eye sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM and na YouTube sompa TV na nyina wokɔ asearch ye like subscribe wi a na wasa share ama wonfafo nya bia hwe na wo wie no nyina wie no fa wo comment ahodro bra ye bekenkan ne brepem adi ama wo yenka ka ye ho kakrai ena no ye wode twam no de de besom ye yenka ka ye ho na won mo mutie ye won mo afi no mutie enso nya suahunu bi emfamfrim se kwame tuane ne mpena ya breye ena no ye wode ma mote se kwa ibretu o mko mu no wo mo de ne kakra Sompa 93.1 eho ena dua kase bia na esinsuo nim na akoa akwakoto abotan bia na dansuo nim no
enkoda mienu foroye ekoda abotan no so ewo nsuo no so won mo da so a amanyame nchade adechi wo mo we wabra na won mani na enti ne ye ba behwe sa so enkoda na adechi achi wo mo no wo mo se be sa won mo chi akofehia kobo ana won ba beto obra kwantuo no so kwa ibreto ye wo namu nso wo mo ni mo bia ene ye ba be di ho nkomo na ya hwe ebra dane ampa eyesua hunu ye nto asoe na menim na adechi ya brayie ene kwa metua ewo su kese nim obotan ya no mu da so no e ma adechi ye wo mani je pa na nya asem ketwa sanse enam ye nsane ye wo nante wo kwa ibretuo nim wo no na nuema mu odin e de ma wonom enti nkoda na mienu ye se wo mbesan so afrodua no a enam so mo mbesi abotan ne so nsu kese nim no na won ma ba besi nsuo no kokko so enti kwa metua ye oye be ma na di kan eno so dua ne mani mu saa eno so ne mpana ne nsa emo ne nyina so efroye ebesi nsuo no kokko no 3.1 wa bro mbedru ye no ena kwa metua ye okwakoye be ma ne ba ba kire se oba sese de baby adru no siesa ka siesa san ye chi pa na ye kofehia kobode a na nyanimguase nkuto na aba be kan ye enimguase nso wo mfata kaniba na sa ne nti ne yento ya konto so yenkoye nim na mom sane ye be ya yensa nyere biem ekoye bretuo mu nti no yemfa nsuo no na nafo ba bia nsuo no tene fa no yenko ne nkakra ebia na enam so am yatumi akopie kuro foforo so anokwa Sompana 3.1 ema nkakra achichide nante enkoda yi koya fa nsuo na nafo na kwa mo koye no ena wo mkoko pie ekwan kasie bi mu ekwan no mo koye no baako efa nifa baako ko benkum ena baako aka nso eda won manim tentenso enkoda yi fa henie wo mani so kura ta wo mo ekwan ya wo ma be pie so manim senka mo ko ne ten no afedi ekwan no ena abedane me yensen enti wo mu gina ho prekope yese da bi eni kwan so wo mtutu mampamrika Sompana 3.1 ehwe baabi a won mo fa ne ye ahwe yi a ebi akwan ya won be fa so no na asado ma sa akosi wo machi o fehia kobo enti won mo tena ase adwendwene ho a na we na wo mo ho dwendwene ho a no eno mo hu se ewisie kumo obi efiri kwan no ne benkum so eba eho ape na kwa metua ye wakokoye be madam we eba be ka kire ya bre yesi ya me hu no se ba bi a wisie ifiri ba die ebetumi aye chine so we Sompana 3.1 wo mo ko wuram ko penam yi ebi na me se wo mo wo ekwan yi benkum so yi enti nke betumi ya yemfa benkum so na ye ni wisie na chi saa ebi ane akwakoto odasani na ye ni nipa wo mo ho no edi nkomo enti wo mo se tutu wo manam mu efa akwan ni benkum so ekoye won ma nuru ba bi a enom koto se owura bi ene ne yere ene ne mamienu ena se won ma soja e okwa ibretuo ni mu a won mo no aduane Sompana 3.1 wa bra owura ni hu nkoda mienu won mo yem hye wo mo yi papa no se na kwa ibretuo mu de nkoda mienu mo pede yi mega se mo nkoda nketo yi mo mfi susa kwa ye nso kura de ye mamu saa se nkoda nketo mienu mo betumi anante kwa ibretuo mu atwa kwansi na ete se aba beduru sesebra ha enti wo mo yem hye wo mo sore prekope ye ka kuma bi se nko mu dwane ye eho na kwa metua ba beka se owura ye nya de boyefo anase ye nyini pa bofo na achinchina de aba bepie ha ye kokoro kasiem na kwan ye wosenke ye faso na de kopie koro kasiem no ya yera ene ye de nam kwa ibretuo mu a enam ye nsam a ye hunu kwan enti wedie wadawroma eni die kwan so se wo hu ye a ye nyini pa bofo ye ba se ye pemwa enti domboa ye se mpo no wonim kwan bi eda ho a ebetumi yam ye sikro foforo so kranpono a anka kire ye kwan no na nka ye nko wa bra kwa metwa wie na asem no ano ena owura ne ye se wo ma mo boba mo matena so e kwa yenim ena mo tena ase ena ye same ka se aduane ye sigya so na won ma so ya tete bia mankoda mienu se won muni
ham enkoda mi no nyakora wo do mun sam yeru bedi distance command de won mate enam yensa wo manante wo kwa ibretu mo nyagoro enti wo mo tena aduane wo head ya hemre wo mo hwe pa wo mo wie no owura ne ba beka se mo didi awie de ne yenso yemfa ha de mo moy na de tie ne se yenso so ye firi kura e friend se konkonma so ene wo firi kwaye mu na wo kokoro ni mu a emu nwa bia sa be se kwansiri no aduano de obeduru na ye ba nwuram se ye ba bepa bibi di akofie eni se ye ba beduru ye no ekom de ye ekom de nkoda no na wo se ye pa bibi di sigya so mo di enti mo beto ya eni ye mo de awie eye na mom no ye de mbekɔ fie eye konkonma nyame ye adom na ade chia mo sa ato ma kontu so se de mo kase mo bere no ye ntimi hwɛ mo saa enkyere mo kwan se mo nkɔ enti nkoda no me no da wo mase eje pene ye tena ase kakra ema owura no enne yere ne ma wo mboabo mo nuoma no esa asore ye puha wo mkotena konkonma enne enu be se no nan so be se time se ya yo mkodu fie no oba ne yere wonima hohoye pa ewo pe no se nsu odi ka de ma oba ne so nkonko dware ya bra yie ko dware bai ene wo se nsu obiem de ma kwa metwia ema ono so kɔto no ho wo mkɔ ba wie ye enom sa de aduane si gya so ma nkoda diye epe dabre ma wo moda ye ema de kyenye ade kyenye no mu no na se e wo se nkoda mi no sa to ma kontu so meka se nso mu ni baabi kɔ enti wona kwa metwia ebe ka kire ya bre ye se konkoma ya eba bedrei e wo mse enim baabi ade na so me kai se mra bi atwa mu na me ya abofra be se fie nso ko ni nwotwe so no na me wofa ya waka baabi e no ta de me ebetwam afiri konkoma Menim. ebe si twam akwa mekom enti din konkoma no mateda na mo menim ho enti se ne be ya owura ne nkase ya ba be soe won mo so wa bra mo nim ye nchinti no ene ye na won mase na ya fie ni nkyeremu e wa mekom ne enkonkohwe e bia na mekom so akɔwie ye enkore abuabuo mu nuoma no ene omo bag kufukufu omo sa de bobo won machi enti won be pie firi ho asan so ato won makontu osuo no ena kwa metwia wo ba besi owura no enne yere no se nyame enum no kwasem ni mayade sabi mpredua sanyo bia ene tumi ya ohoyi ati seye anka mbeto mo kwa ebretuo no mukura ampo no anka mo yo bia Menim. kamo nkyere ye kwan ne mo mama ye aduane adi ama ye nsu adware asa ama ye baabi adade a ena ase nkuto ne ye de mamo ne mo made ba ko ena ye mekwa metwia mene mempra ya abra yie ye de gyamo ene se nyankopon Sampana 3.1 se ye kwa mekom na mekom anye ye a ye besa aba ye nchi eye konkonma yi a mogi ye na wo wura ene die kwa so enuane a wo de ma ye di ye ensu a wo de ma ye nom ye no ya ba ba somwo e wo na ase ne abedi pa e wo wanim na sekoba se bibia wie pa yi a sika ye benya no ya tibi ne ye de adawase ese nkoda na da ase awie aka so mbeto ma kontu so amakom so omukoi omunim obia wo ho ye hwei edie ena obra Sampana 3.1 e wode man koda mienu ebre dane enkoda mienu hyebre kwa kodane ana wo mabra bo mobo no enioma betumi asesa e wa makomu moko ana konkoma mom eno motena ebeboa wonom we asemsebe ebitu bata e mane ko wie wo mu yie ebi su tu bata e mane ko kra se na menim sana nka menim a nka kontu a metu yie anka manko enkoda mienu de no ebekwa ko wie saa anani daso e wo baby ya hwede nyame yadom ochina ade kyen de beba ye Sampana bedi dia ko seji 3.1 wa kode bedamu ase nyame yadom na adomdom ye biemu a Tofiakwa tena se efi no nan so ede kro no a obesa atemenka sue hunu dwumadie ya obregu nwoma ya kenkan ye no ya besa de abramo na nkoda na kontu a won mutuo akwa mekom no ya kirekirim edi amamo idase bacho akosia kumasi amakoma na kuma
Okay. I said, Dini Shia. Medasi. Watch on the Adi Akosia Ajewa Kodi way. A bregu engoma ye kinkan na segment we no e fa no suahunu e hye na Menim akosia medase pi yankopon nhyira okay abusiafo ofa ye duru so no ye ba na ya ba abedin komo counselor ma won say wano ye me meka sima be ba ko pebi akosia asemu na Menim Tofiakwa nyina se on se na Menim de on se de medical ka na Menim na impunku kura na e kan kunimdie ho okay enti se wutie se de yenua akosia sikin kan ye de beto mofra no ba se de tie bia no abrabo de besi bia no de asedama nyame a no asua de okay na wako anim but that say counselor bonsu no na faide ya dru na Menim so na ene yebedin komo bema obren so ama wafre Shannon so 21st clinic the sciatica expert omo ena asomasia bedi dwumadi ebrewo medam me ho kakra bi na ansa na no ma ene nipa amene no bebo nkomo no me ma na kwaba ansa aja be ma me mo kwaba ya aja hodise na ho tesen yehu anyankopon adom me ho boko me bonyom time changes na usu ani na amama kai memre bia na emu ede na ene emu aye menwono eni ntena ma meti ni so no emre esesa amasa ya baba bidin komo abusiafo ene Facebook ni YouTube no ebedie him papa me wo pictures bia me show dia kyerɛw afa papa me no ebedin komo yi ho na ene wanko YouTube ni Facebook a nema bebre wo ho a obehwere medam ho kakra bi na maba no kwasem ni say wi ase na nkasa no ensempi Bachoni din e de kwajo fosu na de lumba no ose ankwanoma ye mafamudie bia me breso a me pew me mpeo medikan na mato anananom e won se do nti abrabo no e sa e na etie na Menim
ɛso ani afei deɛ na menim kɔmɔ ɛhyɛ da ato no bo ase ahyɛ aseɛ madika ka kyerɛw sɛ ko Facebook ne YouTube me bɛyi pictures ne video bi ɛde akyerɛw owura yi kwan a ɔno ankasa fa so ɛbaayɛ ne nyinaa no ukɔ YouTube hɔ ɛyɛ Sompa TV ɛna Facebook no nso ɛyɛ Sompa 93.1 FM anasɛ Sompa TV Ghana ɛhɔ obenya live ɛnso ɛwɔ hɔ agya bɛ ma mensa mo akɔ aba biom yo ye agya nana upuku adaroma mepakyɛw yɛfrɛ wo sɛn udin ɛde sɛn yo medin de Kwabena Frempong Boatin ane okay kwamna enchi yɛ hin pacho me crew man kasane bono mamu bono east techiman okay bono ahinkro techiman mu na me free okay me mama ho no free na me papa nso asante achim do me abra okay aja yenhwe abrabɔ na nkasa na hin na hya ase sɛn na na tie wo nyini ba no ɛdeɛ na wo hunu yɛ yɛmo abrabɔ mu nkɔmɔ yo me da se me wie school 1992 ewo Teachman Secondary School. Okay. And a friend Teachman Senior High School. Okay. We 92 na me twen se me results beba. And me papa yon could be ka chere me papa say. What is school ewo and then you kind of western of we Sewi. Sompa 93.1. Or T school private school no of our local teachers no. Nti akwese kono yina. Nkwantia sa ne government school teaching in akoya de kro nti ama mofra no e free school munti ne yonko no chese ope nipa ombe free serving sector hana omo akwa boys school no nti me papa di hu nkomo che no yonko so me offer say me nu ma wie agogo state any Collins and I'm a banso crazy secondary school nti e be ya munya adwumanye nti e be ya fa omoko nti me papa di hu nkomo kire me nti me kuku pie mu osahwi nti adi kire mu na owura na oti school no yes obekọ akoti school no foforo ba bi na ohwe me modi mo amebo na me na metimi aboa na se wa bion so obi a wa wie senior high school na obi abie school na watimi akoya ade na o se me se ko bie foforo na ho de me de wo kwa obetina obetimi aboa no na se onguma ni mu kan sa kura meka ye sewi kuro bi e frɛ na adwofua nti owura no ekokoti school no bi na ono ano da senka kokoti no wankɔ na meni ne yire na kokoti school no nti me kura na me start school no nti school no nyini kakra eduru ba bi na se aja nipa ne nti hu yi me teme ho kokoti school foforo e wa santeman eno so ben ho a ma minya nkwada bebre na me nkura do so pa nti in the year 96 we are making 92 na make no 96 President Lawrence Tugoko mu ma kokoko bo ko super fino kokoko bai nti 96 97 on school no declining ko from nti omunyeska afonu yeska aye pacho twen so homeso abusiafo me pacho enkomo aye die no bra YouTube oni Facebook sisi a ai afonu ewiase pa jarinio abusiafo me pesa wo ba na obehwa de wo de bra Facebook no aye Sompa 93.1 FM me pesa wo ba ho na obehwa de papa ya meni no edi nkomo yi no se ohwe TV so sisi a anase YouTube ho no Sompa TV ho anase Sompa 93.1 FM on Facebook na ubahu se jare ete akonyam na owura no egina ho a jare aso ne nsa ode ne nsa to ne nsa yemu a ochia no enti se okase sa bre no na Jerry Lawrence atu kokom no ese de oka no eye sa pepepe ena etie enti owura na kire se sa picture we no eye bra na kire se meba eno no so okay eno no nkomo beba we so nko eno no nkomo no beba wow enti ema Lawrence tu kokom ma akuafo no nyinya skantie binum de omomma na omo ye tukotra fonti dudo na de omomma ba omo krum num ne ade besisi fie num ne ade ti school no ekofam enti ekofam no meba sunwan
na me yonko bi o Center for National Culture wonye ne ba bi ko awurade mfa ne kransie na o ka say teacher emra na ye mofra no wo obi ana wo anika pa fast resem nom ne ade ene eno ana wo so hwe obi ti se nkomode ne okala nom ne ada ayi omo ye concert ebinum ko abrochire nom ne ade nti ubetimi a yate drama troupe ewo culture center ebeya ma recommend you nti ebeya bra nam say no obi a mati school my or the proprietor a teacher for come on kwada bebiri nom ne ade na obehu se me gira TV so ade I say meji me ho sa chemena no say debi hwe obi ti say David Donto we university nom ne ade hwe kwame kwasisi misa omo nyina omo educated nti ni manwe ho nti ope suedi miama meti ase nti brafo the year 1998 99 2000 na ye fa comedia me na me ye head ewo ho touchy my side ho nyina no brafo that time na ye wo bron ne ahafo ne nyina bu nebum nti meji award wo me national theater ne David Donto Ejeko afene na ono aba ofoforo so ofrema kuma okay nti me no ne acrobat nom ne ade nyina santo nom ne nyina okay nti the year 2001 on the 9th of June and omodi Sundays concert party group and so bia ko ni region na onko establish bi onti the whole brand for na concert parties na 6 okay made the winning award wow 30th June the year 2000 asa moyen wo Sunwan okay social center Roman Phone School na aja amafo ye me din nom ne adea keka ho nom ne ewo na afeso bedwom kasa ya adea meye ho adea pa okay just MC master of ceremony okay MC to be a program kofa we na kasa ne nyamu the year 93 25th of March wow na Thursday na many school for nkwada ko nearby town okay akwa ball net to later track mu ti do be na road no was rough okay ti me hwiri free ne soro e ba be sin nkwada no man nkwada to midin teacher atiato ye ndi media popular pa medical national theater no teacher atiato na Ghana ha o kan be bia wow abuzi afọ o de bra Facebook wana pictures bi a ye show no ho no MC Samadi ni Ghana e bro 1000 MC Sinkwa about 1000 amanfo ayefro na nanum adwa boy ni programs we ya mene Lawrence no nipa no otimi kasa Ghana ha man say Lawrence pa the voice say Lawrence na yetu me na Fifi Bansen until Lawrence free so no the year 2001 2002 senka wa from me bada me kasa obana nipa be gu abronsan yase Lawrence abo me bawo etisisi an ba bia awusiafo musa na me ade ehia me yese me aya na bibia me ka no me pese nipa ade na ni hunu bi etinam se wo de bra Facebook ho na che se akonya we ya Lawrence timu no me ba ho pa teach my mind ekura ofrimu na on the 20th of March 2004 na Saturday former president Kufuor eba ayi ne 3 days 22nd and ne 3 days 22nd of March na late Professor Melton so then entourage by okay. the 24th and Lawrence and so by into na my jingle be wo teach man your FM be your friend classic FM okay say me jingle no your boy say Lawrence na yema na presenter no nti nipa dom ba yi na Lawrence te wo no na penifona na omo hwe yi na so bi bo na ni chem se teacher o kasa na o ka ti se Lawrence no so no ana tie yo na ye bibi mani wonam sei na okoko china wa badwam na o ye no so no o ye bibi ni nyina o di expose hu okay nti na Lawrence distance o te no enye far away from me nti me kasa fa yi no me board digits me kan na se no sitie no ni ade na na ma transcript kitwa bi and I'm changing my voice to say Lawrence na ye I'm for bojizu ye nti Lawrence on that time no hwe hons na
because what voice in his own one. What voice in his I want to kasa wa de no so. Omo mukita video nyina attention draw e corner so. Okay. Wa breko an enye ono so a. Nti you know hwe me din nipa me no mo ten left and right na minister for Works and Housing. Okay. IKG Mensa. Way back. Okay. And then you can also former ambassador munufie mu na ten chena. Ohwe akiri obenso Collins Dauda no Dauda ya ma hu so omu nyina ho. Abusafo wo nyina no ye de ato Facebook obomodin na bra ho sisi a Sumpa 93.1 FM na behwe na YouTube no so aye Sumpa TV ma minti o. Ye nipa soja fo na nipa dom na nanom ne thousands of people nya program to ye nti emra me wie no na ena Lawrence signal me se memra me kwa no so me sa echi ame. Wow. Eno ni sa picture we. Na ene no ubetima kai kakra na say we say we are making the year picture ya we 24th March 2004 that day Wednesday. Okay. Obi a obenime be sense right bia wo kwa we say that was voice no na say na we no. Oh, ten kakra na we say bia. No said me voice me I would have won in Menim. But say we are say I anya here no. Jodi hunu. Aha. Now kasa say. Then Benin Menim chuku de yenko ani meba. Sa. Aha. Okay, I was here for Mewra or the Semira who be no. Emre no asisam abomi. Nisi na metie muhi emre no asesa Sumpa 93.1 buso obisame no meyi nsem bebre apie. Okay, abusiafo mami nya no na ompre ni minimu kakra me pese ye tene nka kakra wo sede na omampanyi ekasa de late ene ono so ontiase na me kasa me concert party no so back the year 2002 muho September. So issue be say obaka mene okala ena kokoti sa nipa mienu ewu ena nipa wo nwu ye ne obusapani Judas ye ko ye program bi sa obeti a ye ko to okay ye yusu be 3 weeks ko to na me ka ho bi na ye ko nkransa se okala issue bi one akura ketwa bi ese na wa repu no issue bi okay na o kasa trip no na me ka ho tina body na ye bofra no mni ade nyina mene bela samwanum nyina ajaku ne wan acrobatunum nyina menye unfamiliar to them me no nyina anante ya bo bra ye nima bebre anso na me no kase me hu hwe ya baba ho awusan for our hona hyase wa kan sembi say Radi. Because would have her picture be said was fugu white. Said never should be high. Na osha pow timu say Bemma Tomo see pa or fe near Nimunyamwa or one. I was here for a nyasem ketwa. Bra Facebook na bra besho YouTube no aye Sumpa TV Facebook no aye Sumpa 93.1 FM na bra beshe picture pa edaso but I never see Menim hunu hwe ya baba bedin komo na onim 3.1 wanwene da amani tirimu da se wei ebeto no na aye den na wei asi ayese me hwa ho a picture no mu kakra Menim se alanchremantia okay ma hu picture bi mo samfa picture no nto so na wensu na ye de hia ma hu alanchremantin honorable na wenu na ebrebe ya the year 2007 okay 2000 mran MPP mpanimfo nipa dunso na omoko contest ena alanchremantin isiame nti introduction obi na chance abranti we ena okasa te say Rollins no sa yeah emre bi Rollins ko kan sembi ma hu issue dos sorry bebre e mo ye ni interview akra mo ka so ne nsem na ya o kan amanfo ka sheda no bebre no enye ono ana onimo bi a oye presenter
ɛwɔ teachman classic FM a ɔno no ahyia no ɛwɔ adwabɔ bi ase ɔkasa te sɛ ɔno a ɛma FM stations FM radio stations yɛ me interview bebree nti na sɛ medin no ayɛ popular okay we are make ebinom at make as ebinom a ɛkae no kae nti alanchemante ɛkɔtɔ no na ohyia me na me te hɔ saa me kura na menim sɛ ɔba na obi says this is the guy who talk like the former president no say yeah okay na ɔba ya me chia no okay ɔchia me o sɛ me chia no nti menim sɛ picture no we watch da so sisi a omo ahwe Facebook ni YouTube no ehu sɛ da so sisi a now she am sɛ fugu white kra kama pa okay abusiafo obi bisa sɛ ɛyɛ den ɛna sesei onhunu hwe ma be hunu ade bi ma wo sɛ picture bi abeto so wo hye suit black kama ɛna asogyafoɔ bi gyina wo nkyɛn wo be kai sa ade no makai okay me but na yɛ den a na asogyafoɔ yɛ ɔmo yɛ wasa ɔnsɛ ana edum ne be a police for gada no mo yɛ sɛ wasa no West African Security bibi ɔmo odin bi ɔmo de ba no nti edu ono omo invite me ma me ko sunwan okay menye so yani but omo sheda invite me say memra a police for ya no mo frɛ me asoja for ya omo frɛ me na makɔ na me no mo nyina go together okay na say ya celebrate that event no a festival bi a omo taaye na kyese wo yo obi a dodo no a enim wo no enim sɛ yɛnto yɛ bo ase enye MC pa ma nipa ni nye no wo ka ho yɛnto asere yenye bibi ma nipa nsere no all filled because the year 2007 or so open kese bia na oyipa makasa or third or fourth in command prison service mpanifo mi na boni deep friend Mr. Prechum na oko retirement ewo Accra mini nipa me koko gina mu na menye me civilian me koka ye prison service mpanifo me kra na me control the program mamuntina amanfo ntia say why you are not part of us but why should you come and join us and then become MC for such a grand program wow nti title functions bebre na mako me pictures there where the grand pictures okay your friend put to print me Barbara anti me then by now the buy but ne baby a kese no manyam fa mantia na nti adwaboy de magro Ghana pa title kuma say ha no ne Ghana baby a 60 regions baby a mangura ko ne Volta region de manko. Okay. Apart from that, you know, Accra no nyina na e be fa mo akoye e ho na me be kwa me atorenche mi kami East Legon baby e for red carpet e ho agidi pa obi a onim e ho you know ho na me be kwa Accra no de baby bebre bobro no edian abusiafo aha aye sompa 93.1 FM ayetara one media nadaroma na sompa TV sompa FM enso marketua pa na yede aba yede esom wiase Ghana ene titru asanteman yada mo ase se moagi yatom dwumadie yi no ne din ede na menim eya brabo musuahunu enipa etoda baabi a wo kɔ no wonim se wo bekɔ akoduru nanso ebia na nkwanhia wo kwan mu na wantimi ankoduru oka classic FM media na che se ohinini me jedi pass ohinini eni no pa yi enche obete ohinini enso enka ewa ha na de onim fa brantie ho no ono so ada no adi mani baji se obemi ate wo nka kakra wo fa se de na usikasa no kakra o ehia me pa okay ne ma me mo akwan kakra na fa boabo ho ehia me na me nya we kakra me nti we mfiri ho na panyin se de so na bati hunu badwam no aya na ne ho na me fa sida kese emfa ema 21st clinic the sciatica expert for na me ka wo ho asem e de a kire wi number 21st clinic for e de adwuma 0540 311 311 0540 311
311 0540 311 311 mepacho enkrabataro doso babia obeti nka babia obehunu say 21st clinic aso ye wo bia no bomodi na bowura ho ukoduru ho a wo se Tofiakwa se memra na me mameji ayaresa afri se wiase yade eya obi benya wo na efri yade na de ma 21st clinic ho eye wanwan se awoso no gia na oje na enya awoso bi keke Ghana etoda bebre awards bi wo ho a no akotua sika na ode akogida bi we de awards ni bebre kura wo ho a dog enya kwan ankwan kogi kire se no kwasem ni se wiase ne Ghana empo Africa agina tum on picture na abeda so no we eye Kigali no eho na yakogi sa award we na Islegon on branch na abetos we a research center so na we a Islegon de eno no eben American House na wa hwe sade yesia ye ehɔ ne sade hot city no abusiafo ene kwasem se Dr. Blessed Foster Nyankopon hira no papa waba se obesom Ghana waba se obesom Africa na wonim ene gisem ne se abrochirefo a ene mo hwe me mahu sami nua baako asuoba be ma wo se me hwe every US ewo YouTube me da se Nyankopon hirawo na de wo mnie unim se uta gina ho eche enam santi no efri usisi achi ho no ekọ na mrom ho no etoda na ho twetwon toda na ho ye wo ya mepacho eye siatica no na ahyase a ebo wonka ye no bomoden wo abrochire kura emfa wo ne abrochire baabi a wo ye de aduro ebetumi de amane na abrochirefo no dia na edi adanse eno kwasem ne se sade wo ho kire wo ne sade enema ekosofa no de hiane so be frɛ 0504 no 0540 no 311 0540 311 311 no ombe ma special number bi a ubetimi ene director adin komo titru efa wo yare no ho ne sade enema eko aduro bi a wo de bebre wo no onoma wo ho ebeto enkrabata no edoso ekọ be se edun wotwe ene akire na de wo munie Kumasi wodi wani akire Kumasi a me ba cho eno eye Mampon Road omo wo ahwa overseas Total filling station omo ne no na edi anhwani mu anase omo ben afa radio ho nso obo asoso omo wo Court Junction ba bi edi asem na Court Junction ho ena omo wo Islegon omo wo American House kama pa tamanso omo wo Committee 1 Roman Church no Roman Catholic Church no omo ne no ena edi anhwani mu kaso anso Obom Road opposite new ECG office no eho ena omo asue no ewo sanso ena takwa nso omo Roman stores omo ne no ena ye opposite ho kra de Zenith Bank bi ebe ho sanso ena takwa de nso efiekuma number 9 taxi station ho no eho ena owo Kofodua owo Agata Market na kire se Agata Market ho no ano opposite O Green eho ena omo wo enkoko nso omo wo ata eho ena omo ewo na eho no eben stadium main gate no ni opposite eho ena omo sunwan eye kotokrom ejankroma janshi brekum enso eye amango ase Chris FM eho ena omo ben wanchi eye Kramo store eho ena omo eben tachiman so omo sunwan road omo ben baabi a Ajenkwa FM no ewo enkranza opposite Presby Bank eho ena omo ena goso nso omo ne Success FM 4 no ena edi nhwa animu debi so enso omo ebe debi so market ena dwaboso nso omo ben Rainbow Radio eho no ena omo ben 0540 311 311 0540 311 311 bomodin na frɛ omo sisi a na omo ne emmo enkomo honorable mami samra wo so na yenhwɛ sɛ wobetima kae kasa na kakra na sɛ de wo kan na afɛ de yemra de asi yes nkura abubo odi nyina menim babia o sa babia menim ho enso ne yo meniasi mazema ba akokra. Ladies and gentlemen, we have to establish the situation for the people of this country to understand why Ghanaians must belong to the party of which Miniasi. Hey, nakakra imponi. Miniasi ache emresuko arehone intino
na mekasa emu ye dududu mekasa Edi Ray or Hello FM no Space FM no Classic FM no call Space inviting me to Space FM. That was the year 2004 for the 2003 2004 nti ekwa nti oti what is any what we now on interview me say Ninsaka former president Jerry John Lawrence air nti people were eager to listen to former president nti interview na wo ye no wanye ne te say odidi agoro na say nti wo ye ne te say one Lawrence on to we na obi phone. That was the day I me realize say my donation look like the former president. Nipa efreye over 30 ubia kasati senior. Oh na I say abrante me na free duan kwanta. No so who the former president ubia wabedi akonwa iso for 19 good years. Who free so a o say nipa 15 a ewo kufu aban mu woni momo se omo na ekun or say ma no me say hello who are you, what are you saying, tell me who you are. I was men come mommy dinda then poo I'm say man hwe me dia asem ba kwaku from me dia asem na nenu me abrehwo ni nyini ne me nyini pibet and then me achuku me hu hwe me na say usu me hu bibia me hu hwe me ma ne mranti me no a odo no bai mo so me sadada abrehu ketwa no na mani drus na wonte ontemenka obi says that I didn't and say o mafie na me say nye bibia na no saden na me say me ba me hu no saden na wo hu me na me say me hu ade bi o oh and say nyame beka na enokure I was here for afena yebedom suko eye den ena ne wo hunu hwe adazo ha dazo wampara na wafoi kafrawati wabo classic din classic se de champion atana atiwi good na ababetna ha no betu ngusa ono na kita mu kakra nkra na ja baby say baby nsunye munso ni muma me mate we ni papa na waba minim say adoma chede o mumu no odi ni bi be kam ho na ya left sompa but that's it alazo papa yenhwe wabo classic FM team classic so de obi anim say oba adaso wadin ka ho ohini ni eka ho say pa na unim urei yo tofimeda ahwefo ne atifo nyina ase usha me call classic FM 2012 okay me wie media school no te me attachment no 1 year into 2013 na me start say me ye adwuma na menim na me radio adwuma yem no hwe nipa a o mo she me nkran pa bebre no na teacher kan okay satan no gina mu pa ya kase MCDA menim programmer e ba ye wo techi nye wo mpobrafo na se ni dindie me ma solid dem presbydia me hunu kan bibia teacher tiato enana bread beans or classic near friend Kwame J spirit man okay the program so no bow ye resource persons just say Edia na okuta no na ne maame ya me fa ne krense ye friend na maame amakokwase okay ne maame so obi anipa ni so pana 3.1 e wotachi ma ona abusua ofiri mu no ofiri aduanafo fie ene me de hie no ne nana ne wo aduanafo he ye friend na boachi ame ya pentemprem nana ame ya ka ko asamwa na ewo ho ene wonu wuye ene pentemprem no baaye okay pentemprem hi baaye na nche bia ne hawi e baaye na ofrabusua kasiem de bia me kase nyame wo ho nyame ya de na bat kana ne maame amakokọ aseti ase a kasati bia we nkonkomu da wow
because ne maame ne ni edin eni hu na ne maame ni edin pa na obi oye adwuma ofa na adwuma ni agro onye kwadwofo na sa unnim ne sa onye kwadwofo edu adwuma mo start shame nkra na oka adaso ayere ho eni part wonka adwuma wo ye yere ho makosem wa baso aba mi program so abaso the programs am ye de me ne nti ukraine tofe ti bia teacher ti akomu no se nipa ho nwiri no a na me boa ada wo frese na ni ba ko na asaje gon no na me wo ayifro bi ase wo resurrection power new generation otechima my bi otechima ye friend of our unity na Menim o skapa ni e invite no wedding na se na me koya MC enti ofata pie na me ka se wo kwara nim se nchefo na me kwa akoyi no ti mi duru wono no wo ye ko nim no ka se teacher akoduru agogo ene wa friend so okodu yesi na ni ba ko ne so ayeden asai na wo su e wo phone no so mimi ndabi mi wan fida esi edi asemuni enti fact tofe oyobia wa ye adwuma papa profa wadia abrante ya boana ojiro no ogisika ewo programs asia ebe wo nwanwa wakoduru akowie saati bia we mu no mete kasa nya me nwanwa na classic de ye ne no because o mu fie ni classic no mabusu fie ni aduanafo fie ni classic ni ti classic de ete se ye ne no na ye adwuma ye nyina aboye pusa enti me kai court bia se mu no ma host no pen ye nkrofo nwanwa na bi mu se ye de enim se watu kwan because o mu hu no mu fi se watu kwan wako saati bia yi mu no nti ya were hosem obi ni bia ade we si a aba betu ye brɛ wo kwa mu sa no to obi a oyɛ brɛfo pa na programs a wa host de ni ntimi nkan wow intimi abusiafo ye nua ba adazoa na watene nka no ɔhun sɛ ewiase adazoa baaye no na woni no but say come here say cream obi a hyase hu ye bɔgye so na kyerɛ sɛ ɛyɛ owura yi a na yɛ ni di nkomo yi nkran hyɛ ka ho bi ɛna nɛ waduru baabi a waduru aja ɛyɛ dan na oka ne adumi yo medase apollo crunch meda apollo bebi nche meda ya akram se 1981 or 82 apollo bi ba bebre ubohu bi ana apollo ebi anya meda bi mi hunu ani yade me mposa mani kurada na me obi free Sweden ne ba graduate wo ho ntina Accra oye graduation amano e wo East Legon nti wafa MC wo Accra ho nti obi a recommend me nso amano e wo bron afo ha nti me kwa akoka ne wo Accra ho no ho na ya joint MC nti makogina o terminal ma twa me ticket awie nti no abrante bi opani bi nso beka me ho ama yakọ Accra ho nti nipa na oe ho nso e manager no ye me yonko ti me ni di nkoma ni mu nso me ni ye me ya ti me poso me ni sa no sa teacher na de wo ani ya de nam se de bi me kra mo afi na me poso me ni afi so wo so ni akọ pa nam se nipa me tu kwan ni nti owura na obeka me o me ne no kọ Accra no obeka me ho enumre be departure tab no na be 8:30 to ba na mkra me kan say offer mani me yadodo na nyese program assigned program say kwa nka me nko na so manko amadi ni pa ni mo no so ye nko yete bas mu ayeko nyina me bobna that was 4th January 2019 yeah okay kokodu amade ache 5th no na Saturday ye kokoi program is le gon wie aja media crab 10 media crab 7 days ade cheme ko hospital eye clinic young girl of about 23-24 okay o examine meni no sa da mpacho wani no right one no asai nti koji wunuru nam sa se no so gracoma adem fie mo yare bisa ho anam se minim
me hu obi asade me ma me nua ba ku bi na no so ene wani no asai nam say asai ntina me so a young girl dey bia oka den sim hunu no so kona next week sambra ti the following week me ko no nya ono with a different person ono so ne we no kan no bia ena oka nam so boy masem ni me ko jimi nro na fe me bisa na obi kire ko eyidu as new site eyidu as tech ejia one doctor be a friend was able to kono spec design clinic eye clinic kono so hwe me a twetwe nkrata bi so facotech faco how do we call it Panochiana mo faco no me de ko some day report by ono de wan kan no odi nura ye di mami or previous hospital no or je no to be go no or sign mami bi kan ho and so cobra 2 weeks time bra 2 weeks time me call was scratch mami kan no crunch make sure you maintain the other one na me maintain also when you know I say na glaucoma one man ya wogina we one ne baba yi nani no be 12 years ni ne de no metimi a operate amana kan beto de no enyiye nam say no say amaka no man fan ya agro enyiye nti maintain we no so wonim sanu ma janom we ye say ajai we ye say ajai udi aduan we ajai mani di anadwo ye exercise say no doctor sebo suka chem no say me free ko e free ho me maintain why no say dey na me koje me no ni ade e di beye 10 months October 2nd me through 2019 through October 2nd na yawada through me hunu wi ase bio TVs me dem fast screens den bitimi de me mama pa kokko TV no anim se me hwesen ka babies we bi kura me ofa na through the course of compatible we ko comfort we ko malam we ye say kwadro e machia ofa ne se ne nya metie nyina ye kire me baby from America so sell me pasa me hwe obi a wachini sabe programs ahodo a wokọ na dakrope obi ka kire wo se wani no ba ko na sei ade na ba wutirim me ya ha me nwanwa me na samba kokro bi sa we na atwe madwen da me ko agogo amenu e be sana o me ko doctor no ne din de kwa me opoku wa mo ni di anche beti ho no obi bebo ni din no akamitim si a o eye specialist wo so menim so del so ho me dru ho na no frame my wife no o ka chere ne secret say ukunu nani no enyeye enti my wife by no so amoma ne na kokko frɛ ukunu no bra na o frame kwata enti na ma bi nso one na se be ma na yire papa nso anya sa problem na bia oto enti doctor no o frame man no o frame nso kan ho na o frame na se na be ma na o de no ko no enti doctor no bie nanum kan sa cheme a dem kan se me da safu hu ase na o se na se be ma no a ono de na se anani no se abra na wo da nyame se de wo de se woni afira na msa men ka sen Bible ni Quran sin e betu ye bia emphasize dama asafu ehu a na men ka se manya be 47 years min san nya 47 years bi on county obi ye wo no ne nkwa na nyina wo hunu wi ase da na me madi 47 years na mani afira na men ka se nyame wo de no se no ko de asori na me se me ko Pentecost no se dabi hwe masini o ne baba na me ware no ono ye ka se na ni hwe se woto a wosu na wo bedanya me ase na mse ntinka men ka sen eti oka sa asem no de ba otumi se odanya nkopon meka me pie ma no me be pie ma no direct na mse me da nkopon ase eye so odi am ho ma me abusiafo aha eye sompa we eye na menim be be se otie dwum we mesa ba won chen biam
asima wasori pono wananto nesa na ni na nyina gufom ajir ko bay anupo odani nyame asida tisa wachaza manasa kara yina no wansa iwanan ye juma twemrekedi one by boss one day aye ba na odi merade oyi pada senie Owo bi be yesi mande ne sana na tuwe sana ne na pasara na Owo bi be yesi mande ne sana na tuwe sana ne na Fansa, wubi enu afansa, wa wubi su afansa, na minya waye, eye musu papa. Na Menim. Na Menim. Awuche ka wa fansa, oye ka wa fansa, eye jesu ka wa fansa, na chichi sosa ne won kama. Neden ade AB cancer or say we are sino nyani pa de openyina na obenya or say asem o kan ye ni say awurade me da wase aja ma me pese ye ba bra wani kania edum ye no challenges niema wa fam mamintio me da sipi se we are se obi a o mobo pa eni anifrafo Menim obi yare se na sitie de nanso obi ani jadumu a tibia okomu no ya areho pa challenges bebre obi timi tena won chen o frɛ no kra o mfi o miaw wan konye nipa nyamesuro tema ahofama eyemeye ne ahumobro anase nyamisu wonimu a wahu amane na nyaba ne senso a na nipa bi obe wo pa chen wo hede wo honam no na okwa chi wow na watimi atena se bi se Kofi Mensa na se adwo asafo ti ase ana basa na wadofo bebire afasa won ka ho bio na obi nso ho a won fa na nye hwe ono nso nyame so odum na wabe wo okay na wa sha ase achicho re edu sa abre ya na wadwuma ye we se wo pese wo ye bibi na wontimi nye wo de fa nsakata wani o be wo de mame ma mretente be 5 minutes pe nye se wani kum na wo de na obi nkata wani na ne ya reho nse obi wa no afa ne se oboni bia na omusuo bia wo ho ana se wadie bi na ma sa no me na ba so dabi ente sa se benya do nye nipa egu afiase nyina na ya bonefo dabi bible ayemkwanhia ye hwe obi ti se Isaac diem bone pa na bible twere fa ne ho ebeko ne mpani biremu na bible sina ni so ewisi yes amani etimi tu obia na Menim se we beto me na wonim Menim wanwene da fi say at the age of 47 years they wonim say wugina wonan so dem man kasa wan nwene da na wonim dabi se we beto dabi se surabofo obi kura be gina se mekasa surabofo o nya surabofo pa anso aba edu sabre ya na wa semina ye mobo ese me sorry me shedam nkwa mitimi pie obi a utimi ko gina wonan so ni pampempem we say na awra we something and say me ba boadi ya take boadi de so doctor yeah na Menim Madam Catherine side ho no me ne me wife ba ho na sa ye ko no ye fa tek ko fa baby am ka kura yi du ase na ko na sa boadi kwan bi sa da ho kokosi Accra Kumasi road ti ye fa taxi na driver no de kokosi ile ho
na my wife nso nim ho na say baby adaba here be say no say ntina me say na Accra Konongo Kumasi de ko dem say in Kumasi Accra road no there for na ye gina ho no obi twamu my wife frɛ nipa no aka say bra ana say nipa no hwim onyina na onka say ontie kura no na hwe nyina no say me stressful say or the message say afebiti wa me say me gina wa me say jewiase we pa ni gina na ye bisa wa asem keke no ni frɛ no obesre miska na me beso ska kura no ni bia no say me nu ebia me ni bi hwim Tiatia. nti ensem bebre na nya ba se nso a obi agro me kai say me ko Accra D4 baby that me ka chiro obi nansa na manistre ya my sister odi machi wa Accra eto me na o say D4 baby say na Menim me ko ya nsuo so obo apa de brok ato nsuo mu na nsuo anyunyu na ode semina alata semina na ode amexo se den 3.1 ama kotena cross asenu ase na mami a chantia otem Jesus na me yamashim no wa hwie nsuo na agumi so ya grow ho sa ska nwunan hwie gu nsuo nyunu na support na tete menim so hu bi da ne the support na ebi operate mi ebi okra odi dwara na tete mo wanyi fi besan mi fie ko ni mo onka enu bi na me ya na Menim ma onu a de betwi me ho owi a na me ntimi fanhwe onu a bedware me Sompana 3.1 botwe echire ho ba bi aja ede na di nisuo ebrew bra ote ho because na me kasa no o se awerho ani osunti we are safe me pese me hunu niema eba mitim eba utim na odwendwene ho a edi nisuo ebrew me hwese ne wusi kasa yi ne menim osuban de enso ni papa kasa su ewo mu ne ade a me hu anim me hunu studio ha me hunu me manim ese animu a me di hunu me masa no mu sitie no ansa na mani ese sa adwen ne animu na ena me di ni momo nti so mu yini bon kokora se den ye den kura menim sese ne omu ansa na wonya biaka chance e be wi ansa no babo sa ati trufo akasifo because na nse bi mu ho na me na makra me so bi di ka twam ana ka na gina na eba na chi na Menim oba ya that time na me ni say oba fe master pacho good morning sir na me jeso no say pacho watch radio baby say na me say ya no say uni me na bi wa no atun che hwemani bi na me say o da bi enka o say won kai Solomon ayi na me say no say na me say uni no say I don't say I'm ready time changes and some me can't say papa die ya nwum ya bia na me sere ti emre dane me huwe suma drume wiase mo fa mu na mo hwe mu ye wo bibia nso ho a ye ne ntem wiase wo bibia ye ne ntem cause bibia timi si wiase mu ani je timi ba awreho timi ba sumba say sumbreo hybrid mi humre nyina pe mi humre nyina pe Sompana 3.1 mi hu ba bia pe say ha meti me de madwen na sense situation bia me so nye sa na tie mintimi design bibia ba bia ye pe e ma me madwen mu wento wono na wo adwene bi ni nsue bi ne botai bi si wani so se mama me ho mfie sei ade we meyo ade we me di besi ha me pese me ya ade we na wo san susue ne sa nipa de so na sa adwene bi ni utima now we aimless yes aimless na sa onwene nso dia na sa wona motise sabe me sermko aboa na enwene ono kra odwen se obenya bibie adi na obi tim bebre butai no nyina but awurade nso de onya ka na obi ka cho se awurade no nenu ne oye na butai bebre sisimani so
Say botae no so when so say adwuma na obey you ese me nko na maba na we so tom ne ehu Nyankopon ono anim ne oye nipa nso kai me no hey teacher me wa brante bi wo techiman ade a wo ye no ne su nyamesu na mrante bosume bia o tua meka Sumpana 3.1 bosume bia 200 Ghana cedis no they send me na me hira no and I'm say hey me ukobo bia mane ne nipa no koda na senso a wo say omuni a odikum na me say abonefo anya abonefo nkwa na owi ase atenenefo na papayefo nso ho young guy less than 40 years was say Yesu Kristo ti ase wo honam famu a ebi anka obeti wani aboa wo ntimi nti wani ne meya anasa anyere obedidi anasa wo mma ho bosumi bia mani jadumie mfie mienu ne abosome nsoni onu hu se me yare me be mfie mienu ne abosome be nani bosumi bia o mame 200 cedis na so e nyamisu teacher ye wo bre bi wo ho a oba bi aben wo ehia bibi free wo nchen a me meya me ne omunami o cha omu ade kura omumpe omu ase me ye omu mobobi omu ade oba omu ade kura omu se da mane ngo ase me ye omu mobobi a mane ngo Sumpana 3.1 fa mane ngo ese ye ba e kura mi zo omu nkopa aduani ni a me ma muska nda yame musu mudidi anopo mu ni hwe nti ohu se o ma no aya na omo ye omo mobo sa ti metodi bia ti se ye sen na me mayani mu aduru sen na omo siti ani omo ti bia di sen but oto na odwendwen sanso a tembia no wanhwe a ubedi hu dem na wa fan say it's part of condition esi ebiesi da obi nso ani afira na oyimum na so sensi sai ni pano so wote ho osere dan nyamiase woni timti e ba sa no afa odi asida ma safu ihu a
wedding so quench food and so me I'm in quite a time. What went to me, my baba to quanta bebre. And quanta come so nice, mother do you. What quanta way, and you are the hint of you, Namasan Yare. So, min quatia butai. I'll burn to my day, Mammy, some fata was who the many that's Toda abrabomu no esum timi duru ho. Me sha ase se me bo dwumi no ahu se ni so ro ne sa. Teacher. We are see sumu. We are see sum. We are sumu nyede. Obu ano mane ho so sa ye de we are so e be kwa yi. We are see nyede o. Nye me ka che nipa se nipa na ma onsunya ka bensem. Nipa ahodoa me no mo hye wiase we mofa. Nipa asori dan ahodoa ma wura mu. Enemi hunu obia nipa matito mo school so me dramatizer me chere drama. Yeah, behind me at me ko schools mu ko chere nkura akwada wanye 1 year akura me kase nkura akwada wanye 1 year akura me kase me chere na ade amana kasa abe wanwa mitimi ko chere ade school mu man kwada nkete drama ye ne me hunu wiase etum typical darkness minim se men ko na me de etisa of minim ofa me hunu hwe nail nothing popo any woman so ati to say me try ni say that me huna menya nkwache wo Kristo anim me ni ade bia me ni boni bia 93.1 me ni adwene foforo bia. Teacher, o nkrophobia tamwana wo bi na ewansena edi wachi se enamono so nti na o maye wansena na o mudi wachi a ene namono no unya biemu enso nti o mudi wachi sika kasa mseta mmensem menye defo bet na me defo wonimdie mu okay ene nipa pi na me mo MC me ko chali di machi me na ready bi kura nkasa me ho emu asofo yom asofo abai a pese omonso ye popular binum me nkwada de bebre enso bi omoyira afri me ho omoyira afri me ho ne bi kura ya asofo bebre nanka sa bre no a na sabe wani wo ho a ukoba bi a wo hu hwa ekata wo muso no ba bi abeko bia no mudi wachi omoyira bare ne opa omo awunhu omo efrise sumadu na no me frɛ baako teacher me no oso me no na me na wo true color ayi bia ye frɛ ujimi sɛ nipa suma sini na den one me different me frɛ no amfa me frɛ na amfa nti akire me train the following day me frɛ a amfa na me gi nipa frɛ na ba wa pekinam nipa suma sini wa breko ameko MC program na asem ko tensi discran e de be ma me sanka me amedia nso wadi machi keke njimu bi a 3 na 4 sa nipa ni nyina ayira ya yira kura afiri wo ho na wodi me nyankopɔ betim di me emfa se so fa me chese sei ewurade to media eye kwan bebre so o kina bi mesa ba na media so ya no me abrante bi amene tena ne mo mare etimisi nyankopon de o bibia ena mpo antimi amma sampo asane sadak mesak ne ko bedsin abedna ku kachre o ne buganeza sa amane sampo a mempo minyame amempo minyame da amane se manhu ade kura na awurade betim de me ade foforo memetuwe nipa o mo numbers gumitim bro 1000 se minimum kwa minimum number wow says ya ota obo number ya na mechigum team so 0244 189641 hwe mebo a eno anu no so obo number chirem sisi na me save gumitim a emfa say wo ho na ma fro ni person asini minim ni pa pro 1000 na nsan em say daben na otwe sen
FMB wo techman omo frem na ombe ya do ebi mame Easter Sunday no na se na otwene enra Tofiakwa nti director no bo nani na wa eba sa say teacher pen ni na say nti na mka say data ma dwene da so ho mo amoba ha wono nkwada amoba yi mo e be 12 mo abobodi am but min be 7 and 6 numbers minimum no say abobo na ma bo ni de na ma bo de na ma bo de fe so wow Sumpana 3.1 ti ade chi Monday amoko na presenter no no abo obi as onim se menini efridin teacher board number na ma bo was agwin no ho me o kai da bi a o pese wo ye bibi ma wo ho na nipa me wo ne tasi na wantimi ehuna o pese wo ye bibi ba nipa ni hu nti wontimi nye bra o twa woni so ko hwe wachi a na otimi ko ba bia ho pe ebi esi wo bra bibiri esi bet aya na mabo ma adwira to frize no ase ma fane no ma binti me pese me ye bibia minti me mama adwene nkwade bia ya wo no me mama adwene nko bibia me pese me ya minti me nye so ansa na ma adwene baba sa ho na ma se bia o poku wote be me okay se me be force se me pese e bia me di banku wa abrekwa me nye obi obeto banku ama me de me mfa ma adwene nko okra ena se beti dede bi nso a ana se ye yi bibi o TV so a me mama adwene nko so a se me pese be force so a se mo waje me techere man tempa e ba se o ye wadwen sa atembia no o benya pressure intimity dede bia no mabo agu mete ya bia ti semibiri na it's part of the world esi ntino mafana say conditional situation teacher sani ma we about trimi no abada kuru bi se enya wa baradwini bi about trimu say ni atumi die kameni wiase anka mepe to mrebi na ewu mitim sa na untie anwasam ne asresem me nzabi na me na wa ese pa se wenum nyina wotu wiase da sabu abu mempe the same poison bi kura na afi me da wa meti nzongro nzu aduro tafro da dem se afi na ni bi kasa sem se friend nzongro so ran ayi na wa hu ne bon sam ye sadwene ba wutiri no ba metima asa me dan chi mete nso nkura duro de ba de afem sa sabon sabi o kasa oti yes wow ne bae but o dwen sa okra manku bibi se manku we sa wa gunya mekura ni mase because adianchi ya yemonya adiansa ya yemonya mesobo ina air condition si obi kura hunu ade ta ye wona ni fremu na wo de wo hunu wi ase ana putu prise aba fa no say sa ti I was for teacher and I mean no ebon komo no na onim da MC Sawaye ebro 1000 ministers ni presidents ahodo a wahia wo mo odene nsa atu nipa binum nsayam na jere wo betima chia jere keke mene nana de o nso mentime hu eno na nana do dankwa kwado ne de o me ho na ne nipa do sen me kwa metwa na o de o number mama me de be send wa ma na me ka se ka humpu okay abusia for panyi kan se ebre sai ni nkaso na dia aye me depa ye se wahye ne ho krane makani mrenchi atwro dwom bi wo se se wankasa wanhye wo ho de na obi hye wo de enye yi fise nipa bebu abam nyame ti ase me yiri sa amanfo e de messages kakra aba yenko minister hona onkan ba ko mienu bi mai na memra councilor so na bibi ba ko de be soso amaye no teacher meba wo nchen ma watufo sade enne nipa asiso ya boje ne so a onima 3.1
unim se biribi betumi ato no afutu awo a wode bema yesua de e wona menim so hi Sam Papa yankwe na mafo Papa why program na why program pa ze me kasa na kra no intimi ma na erade be share de ama yetimi e di program na kwa wiye we free nana ose tutu ose bless you senior we so free prince Esuako Memphis Bleak ose we have to humble ourselves. Yeah, I'm very sad today. We free wise man ose much love to keep the fire burning. We so free Albert Entry ose watching you live from Swami behind Nico Pub na Menim. Winsu Free Odani Ventures Macro Junction. I said this show is live and clear at Odani Ventures Macro Junction with big speakers. That's a speaker. Wow. Yeah, na sepa nyamisha. Na Menim. Winsu Free down Kwamaxo. I say watching you live at Agogo. Keep up the good work, Tofi. Winsu Free Kwajo Prince. I say I really like Akusia segment. I say Akusia segment, you know. Nani 3.1. When so free Emmanuel Che Bafo. I say God can still heal him if it is His will. Nothing is impossible in the sight of God. I see Papa nyame best to me asande ade enti ye bon pa ye bebre. Na ono an set of e yesua nema bebre e free ho pa. We free Starboy ho. Starboy so wo ahafo Mem airport. Ahafo Mem airport. Sa airport no papa was say to me. Ono abisi na de ho. Also ahafo Mem airport eno ohwe. Sanso na was say Solomon. Was papa great job. Sronkopa. And now we papa na Menim. Mate medase abrantia ba ko kwada so rollers side ho. Ho na owo. Efan Gideon. The master kwabra. One sister Fia omo 80 show yi but akare she mi krom na de mami sister Fia nyankopon nhira wati na nyame nhira mo na counselor Tofi na Menim obia nim wochena Sompana 3.1 na teacher atiato nyame adom no se fapem ne ye okay kan Psalm 11 3 say nyina so ne say a de ni be na erade be especially ya yetie no onso obia nim wochena na eba say ya teacher kra say de no tu of say etimi ba ni trim na obonsam say wo kasa wote ade ba kwa ya ha yemu bebre ye say once a while cramp we show 3.1 Tofi edun no bi a obi wo ha teacher de nyame adom no otimi kra person crofo be ka se wu yankeye eno ye ka no Meserekundian fallacy self pity once yemu bebre wo ha enye de ato teacher nko a ene ye di sua de ye de ato ho fise ye bre ho ase ne ye de ho to nyame so empempi de na mu bia de ne enimu a yakotomu a enya papa no Tofi once ya person crofo ebe ka bitu yeso yes senka ya 3.1 yasia nankeye entesa unyame nkwa ewuye mu no Tofi nya adidie no onom nkwa da bi teacher ka sembi adwene no was it the mind is the battlefield of life. Wow. And the teacher unyame ede obeye anene empathia so mpa dwumadi so wa make no. And this wutie now the wani jannumu yi now the officer abrabo no wo koba da bi nye aimless life lembom sa ubetimi ato na ma so beba mfaso na manyame Psalm 1:9 no o ka asem bi o se nyame asem wie peye yeah enti Tofi de meka ne se Sompana 3.1 was it, and David encouraged himself okay and because wa show hon cry nyame asem no fa show hon cry na oso bekwa so abamfaso ama wiase nyina amen na yeguso twan Kristo ne ma ye toso mienu amen oba ye de anije be hia no yewu nso a
ibenya dankwa amekra medasi pa nidi e the counselor Bonsu papa medasi pi ya papa ajenim ɔno nso ana oba na menim so ɔso tie Nyankopɔn nhyira wo ɛwɔ ene asama waka So 93.1 teacher nana meba ho ne abegye futu etwa to you but me pese amanfo ba ahoma no so you na etie o mo kakra you me ba cho number no 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na bra na onso nia wasua afri na menim ho no waba me abo ho nkomo pacho wudin ene ba bi afra me free Sumpa 93.1 Mebacha also okay Mamin Kofa Mebacha wudi anybody afra me free Nasha Oibo National is what do in Papa wo Agra to Pentecost. Now udu mi fie ewo abasia ejefie. Ofomu pa uni agro mu so mpese mu hu dakro. Ti mi tia mi fie fo nya na mi tia samo edagency. Onu so wo etetetia. Na Tofi why a program be na mi yura ho. Fra. Mi yura ho papa. Obi a oya teacher. Osa ya radio ejuma ni voice na obo no ubeka se Jerry na ekasa o ene kura no a ne na sey no oh okoye program wa kra na ye se oposa nani na Tofi nani na afra no nu Tofi onu ko onu nani afra no o se ye nkran o na Tofi una atu anami oyibo national na atumia akaye beye den na mami mo ni ira baso nani abase so ni yira anya no acho da bi otene ho e ma ni bi wo ho a ukosu chesi se obetichire uyire no na wajao ba ma mi mo ni yira abase se mate na anya no a osa wo ma odi tichi ni uyire me da se oyibo ma unu amra bi wate pacho udi ni ba bi afra me free pacho to kwa me ka so fi kono potensia okay boss ma minti o pacho ko off na minya man number why okay obewi a me man the number to dwa why mama nya number da mention no nya me chese bia na bitumi ye Sumpa 93.1 me da se me pacho udi anybody afra me free yeah Tofi me did Mr. Jima me ka say Mr. Jima because me a married man na Tofi mo program ya mo ye a very nice program pa na me de Menim me ankasa me kasa no me so me visually impaired me a blind person na me nya problem no when I go to SS2 and me nya problem no but nyame adom it's me call back to school for the blind call rehabilitation center ekusia grow the right in the region of the grow ama nyame adom me call back to SS Kwatuma secondary school me here me find level I form 2 and I'm sure of deck and I'm the choir social work and law at University of Ghana. Wow. And now I am having my master's and I am now the CEO of Nana SKB Foundation here. Professor SKB Asante the foundation of Bio Asokore Asante Asokore there or be a maker to be our name. And I'm here as a social development officer of the municipal assembly. Oh. Sumpa 93.1 Let's have a number. Okay. We need to educate the public. Oh, the maker is a teacher and put a dear. I said, no, maybe who to be a blind, they are no man attention. But what I say, men can say a new but 80 years would be men can say be a mobile. Okay. Honorable Winning, me come back do pass ni be share radio iso. Na ye din komonti wo de tamuchuku me de number no betu dwa. Why? Me da se. Pacho wudi ni ba bi afra me free. So what watching? Pacho me ne wan e ka say. So watching. Okay, so for me pacho ma minti o. The no person making I found what phone. But
me na chino no pass da me za so we are making the year to see it life now can you think to for na so on kasai the person can answer me na me inshira so can say we are being na one time so one time na you sham the bomb fire so na so na me the camera ate me da se pacho o frame a aya already no man nko form why na ye mon komo e wo phone so pacho wodi ni ba bi aframe me free to fe no wajo e jo so be me na me di mic no ka free tuma amponia ye fe me mic na fe ya da wati adwuma wo dia ba na de me se de bia wo na ba bia sa man po bo din to fe bi kunye to fe de se ye hu de no ne mo na de wa mama tini su papa afra me rafo me sel papa no ya ma ne fa ne number to dwamae me ni bi tie ne so 3.1 e ja se tutu si di kura na me de beto week na de menya no me de be sende ma papa no me da no ase na se de me be si afo nwumre no me ba de se papa ne den on kan ho so no an gidie o si bie na no ka se wa hye no den no ya me kura nchia no amen na se obi na no ka se mbi se o tama doctor no ka che ne se sei na to no ka se ewurade me da wase sa sem no kwa papa na kan no o ma no gidie no mo ne ma na da che ne ma na me hwe no da wase ba me da se be me na pacho wodi e ba bi aframe me free Peter so your friend go down so because I see agogo coffee mama ntio oh papa ya otu ni mu pa okay ni baby ya na o chira de nyina awa santeman ni wa chira ma de da sa santeman me ba cha wodi de say wodi ne de say your friend go down so onimi ampa ah teacher na me wo atakrum okay oh okay me we have the number bet to no friend why because you mama ntio me de mekan say nyame ntiche ne re mame okay ntiche ne re mame pa na teacher ni nyame den so de wa she wo hu kran say onya wo ho bone dan me de me show kran say me nya wo ho bone dan na nyame so ti ase be se mo nu na me da se ai kesi ne hu pacho udi anu ba bia o fra me free DJ Tofiakwa. yes sir Yeah, unia capacity dancer. Elias, you be the energy text the man panta. okay senior mama ntio Urade papa no mama ura papa. fra Na ni ebi say eboni la ba. Sompana 3.1 Church so you ni ti wasina avion. DJ, you dem one man panta ya. E china kwa say you aka tumi na meet ba papa meet ni na ko baby. Ah, na menim. okay Papa, na ama no hoton. te No one man panta ya meet ba ko china sumpa wo ho. O sa tu program meet ba ho. Na ni da min ka se na di number no. Ono fa no number man ja meet ni na ko ya. me man the number to dwa enti na wa frɛ no course na o say me na me DC because news etwa so pacho wodi ni ba bi afrɛ me free na ODC 21st clinic me ma also ODC he said yeah just say din wa je free me say mfɛ oh the 21st clinic there wa ni tia say ayare safi ni ho enti the theatrical company no 21st clinic so atia say enti yare bia ha obia e fresh local cap from say wo pa wo e wa so bia de 21st clinic I can go say aya na omo asomba tasonje nka o anka so care do gas oven no people na Menim say master Tofiakwa and the program we baba na Menim and na me ro akopa 3.1 na aso uweni na se unsi abie na etu kwanu a na fom aso say ye the wo dia ubehunu ha obesi atutu anamo afa wo nyina no e draw nanso wonni mu bibia na tu kwamu wonni mu dia aso e ya de ha dwene ya metia so bi se mi no mpanifo e papa no bia frefra ne se nya me be nam so ama so bia ba aso nya me nka ho me da se pacho so wodi ni ba bi afrɛ me free Sompana 3.1
Okay, Pacho, Udin, anywhere we are frame free. But your friend, Mammy, and Cassandra, and friend. Okay, Pacho, meet you. It was for me to pay a man. And when the rabbit time is the same program, none of you. And you need an extra. Who are dear? It was a castle, just to rem, maybe the asking her behind the attention the rem. You may bend me, and I'm a doctor. Yeah, when you're 10 years since 90 prayer, who the was in high. It was because of the other thing, so I'm not Miss Merat to make a finish for them. I mean, Shram. But I see what you say, oh, array. I was young for, I asked some more. Hey, if you see, we pass in it here. Panika say, Casse, if you see. Unim ni da wani mu a utu na ya hwi ebia enene de asi o ochena unim de besi tisha maminti o afutu bi a opesa wo de mayen Sumpa 93.1 ya obi a ohumi mo obi a urade huni mo bo was ne opesa wo yema obi no obi nyema no so yema ne sa yehu anyankopon hire obi bia otie programming na ne meka kire atiefo a etimi nyina ne se wonam ho a nante boko na nipa ye nsehwe owuo de en na etwa bibia to na wonya nwuye na wo fa ba bi emfa nsan well ebasa na watoba ha nti wonama nanti boko ma uradi suro mra omu nanti boko na fesu hu obi a oyare anase oye handicapped anase sign na mokano kra oye disability anase oye on inability ma ni ne ofo huni mobo wo adoye bi ayema no mambo nsandwen ma otim se ni musuo ne bonni bi nyame na atua ne ka no dabi etimi to obi a nansan bi yene mpanifo bi hia ohine pemu ne no kan se omo adi dem anase obi a wakọ oyo ne semu no enye ne pe 3.1 bibi na aba onu kura wo kasa no obetimi sustain that or the say situation nti ne mesre ne se muhu yem binum saa wo adoya na se humobro bi a ye fama don't condemn us, don't remove us from your path. Man yem free wa fam ye ya doye na yehu anyankopon be hirawo afen so ne meka ne se wonso bibi ato wa hye wo hunkran wo ye wadwen se wo be ma obi firi baabi ne fie na busuam anase aba wo nchen aba be hye hunkran de ane wo be wu fane se obi na ato na wo kwa kwese ne nkran sha wo de hye dipa no wa hye wo ho show who show whom crime babo a chance over train say nanapoku anase ma me him adazo anase the same cancer and emra me two for debi na so one two for away anything. Okay, teacher, message bi abab amount yo tie message no yo na me wia me jiri say obehu say nyame ayebi. Amen. About your way, every Dr. Blessed Foster, or no, and the CEO of 21st Clinic. Yeah. Or say the Juma Yang Kasa, a fat 21st Clinic, no, yen him say, Broma Mune Shasia pa. Yeah. Or say Onimoda, but or Shasia ewo Broma Muno, or Tiudin. Na, Omuman, who say, we are best, our MC. Na, near all can you say, Cecilia de Oyama only say. Opese ofa wo mamienu na ofa wo madwuma bosumi bi obetu o ka na obetu o ka yie ama omo anya bi ama wo de ato aduane adi. Amen. Ewrani nsa no yakopon nsa na usin se mani age abroso me nso obi yam papa na mani age abroso obi a odumi bia we me pa na me ra ho se yie rade nanka menti sao wama ni so kra tata me ready sano osun abusan fo akasi mamienu kwamra akasi e wo ha akosia
ɛnso abɛtena ase nyankopɔn nhyira me pa kyɛw dwumadi no yɛfɛ no na menim 02 oh okay mame mamfa number no kora to dwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebi obi pɛ sɛ wɔfrɛ wa taw na ɛm sɛ teacher ma mentie wo number no so my number is 0543 111 999 wow 0543 111 999 0543 111 999 wow me number no nyankopɔn nhyira wo teacher sɛ oba ya busuafo nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena no nan yɛbɛsan so atena se ɛwɔ na menim so na mmom Dr. Blessed Foster Dog, God bless you. Also, wɔfa wo ma mienu na wɔtua wɔn ka nyankopɔn